Mizoram ma cheng zong zong hi mizo an ni hey ko ta ni hi heta irin thuron soisu nunga hi presbyterian ani proof 9am an khopum puin an ria hey mi te hriat lamani lo ko ta ni hi birth certificate name ai mo kaya nunga chu apiak tak tak ani te chuan birth certificate te chu aneyang chu apa hi re thaya mi re thein khoitang en nei nga mi ho sain khoitang en nei bi ka nga mo annu te chula tangin birth certificate nei sign aron piak bi ka mi school living certificate anem nunga hian school kal ngai hleinem living certificate khoitang nge neyang ngatinge school kallau an kho school om hleinem patiom je chu an khobula school om chu ta chon ngatinge kal mai lo an khokara luya omolom tui chenjir mai sala luya tuiom hleinem ani ngatinge lui ti phaizol tro phaizol an khwa zong zong in lui ti nan ko thin ta chona in baptist thin luya approve 9am proof mana chon an nei thin nunga tang man lai nge kan soi ta ki amazing nunga nilovin lui kha proof na om thin ani tu chung chang nge kan soi ho me ki nunga nge lui chung chang zo nunga driving license anem nunga hian bong to lai lir khal thina chumi tan chun bong apoimo license nilovin hey an ration card ming hi an ro to cho bong puimo nunga male khatiang te chu som ni khatina lem siam thei alem vekani khailo ken kapu nunga hi an kausan thalaya ke tipi hroi tu ni thina sin hei hi dot muhlu mani nunga hi UPC ani nunga hi an kaukhan PYD a hroi tu fel tak ani sin in khom puile bialmi ta po alam na saber thin PYD nilwin ke tipi conference aloma kal thin kapu nunga te hi an re thein an har sa thin kaukhan dang in chu churem changa lain an kaukhana hroi lun tumani anu pui nei na turte an hatho turte le sum mangte nan thlemani voina hian an re thei zia hrechi ani mo an re thei an harsa real trama ei turni lawanom lai khan nang hian tran puan hekin ilo hoisan thina niang chu nang ni ho hian athu chawin in hmangai ani kha nang ni hmangai na der khadu lovin ko randanga in pe ni nunga kha UPC nelvin presbyterian dik tak ani kha nunga hi UPC ni na proof thei kan omem nunga hi ke mange in ka baptist ani chuan kan kau hran mi ani chuan an huwa parine nan in neya ke mange hian ka in nei tir ei a report then khatai hian baptist tuya baptist engtin nge in soi thin kha tuile tharau ni don take an vajiak tilvelo ve certificate an pek lo wangin ani lo poni mai theini ani chuan engtin nge UPC ni ti kan hria tang khati hunlai kham printer lo om lova ma se baptisma changnge ti hi register a chiang takin kan ziak lu tani register chu khonge apu register po chu alhui to wangin an dan an threto lo ani nunga hi khovela piang nge ni ti hi approve na in nei lo UPC ani na approve na poi nei lo sikula kal ngaim ti po proof nei nei lo luya tuyom lo license nei lo register about to engtin nga thuthluk na ka siamang soiteu min shilula mole